Perang yang semakin hari semakin memanas membuat angkatan bersenjata Rusia giat berlatih. Terbaru pesawat serang dari kelompok pasukan selatan sedang berlatih untuk merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Semuanya terlihat seperti dalam pertempuran nyata. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 5 Februari 2024. Instruktur berpengalaman mengadakan kelas pelatihan taktis, perang, dan medis. Program pelatihan memperhitungkan situasi nyata di jalur kontak. Personel mempraktikkan tindakan secara berpasangan dan berkelompok. Personel militer melakukan penyerangan terhadap posisi musuh dengan menggunakan tank T-72B3 dan kendaraan tempur infanteri BMP-2. Personel militer juga berlatih menembak dengan senjata kecil dan belajar beroperasi dalam kondisi perkotaan dan lapangan. Perhatian khusus diberikan pada praktik pelaksanaan operasi tempur ketika mengusir musuh dari benteng. Pelatihan harian di tempat pelatihan berlangsung dalam kondisi yang sedekat mungkin dengan kondisi pertempuran. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Выполняем боевые задачи и также параллельно занимаемся боевой подготовкой на нашем местном полигоне. Непосредственно мы отрабатываем штурмовые действия по отработке данных нормативов по занятию элементов рубежей противника. Задача стоит конкретная – занять господствующие высоты, ну и, соответственно, после этого доклад о проделанной работе. Детали здесь очень тонкие. Самое главное, мы отрабатываем это маневр действий группы, временные показатели и, соответственно, занятие траншеи. Поехали! Контроль прямо. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.